Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa ngapada. Manipod dito'y Nemars Studio at yung manay na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakay basahan surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa apagayam tayo nga problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo kaya ti manen ni kasin nyo nga yong Ruiz nga umay manen mang ted biyag ti may sa nga pakasaritaan nga ti udi na ket adda parikot na nga intay to balakadan ti problem of the day ni Carmen iti Ilocos Norte nga ina pinauluan iti exotic para ken ni Manong Nemi. Anya? Exotic ka no nga para ken ni Manong Nemi? Anya nga exotic deta? Anya nga klase nga exotic deta? Sigurado aklaki di nga exotic amakan dayta. Gan apay nga nairaman pa ni Manong Nemi kadete nga surat na. Exotic food ka no nga para ken ni Manong Nemi deta ti paulo ti surat ni Carmen iti Ilocos Norte. Padaanan tayo nga rod. Iti deti war gugundawa intayon dinggen ti panakaibasa dati napadayawan na surat nga may kanbiyag ita nga malem. Ti problem of the day ni Carmen iti Ilocos Norte nga napauluan iti exotic para ken ni Manong Nemi. Sagudayan nga rod ti surat ni Pagayam a Carmen. Dear Cousin. Sakbay man ngayon nakiburay kasin yung tinak itaklin kada kayo nga parikot ko. Kablawang kay man itinaragsak nga aldawyo di Nemars Studio nang runa kengka nga timon. Dahito nga programa. Kablawak pa ay digiti naruay nga agbibuya nga amok nga isudan to ti makaited ti balakad kanyak. Nasurok sa nga pulo at awenen nga agasawa kami ken ni Emilio. At daan kami iti duwa nga anak agpadpadadan nga agbasbasa iti sekundarya. Awan met iti dimdimteng nga nakana nga problema mi iti asawa kasin yung no pay narigat ti biyag inkarigatan mi nga agpadpada inkarigatan mi iti asawak tinangisakad ti panagbiag mi nang runa ti panagadal dagiti anak mi. Nagaget nga agtalon ken agtaraken iti dingwen ti asawa. Idinto nga siya. Nagagetagmat nga aglako iti naduma-duma nga klase amakmakan no merienda kankanen. Nupay saan mi man nga maipaay dagiti luho nga makuna nga adda kadagiti daduma nga ubing nagasat kami iti asawak ta man nakaawat dagiti duwa nga anak mi. Isu nga saan ko nga ninamnama nga dumteng to ti kastoy nga agparikot kami iti asawa kasinyong nga agkasapulan akpay nga agtaklin iti dayto nga programa. Noan niya ti parikot ko kasin kastyuman nga rugyak nga binsa-binsaen ti amin. Oh, lakay. Bakit? Itay ka pala nga tumamtamdag di tatawa. Ada ka di padpadaanam. Kwa. Urayak namin ni Paring Mario. Ni Paring Mario? Aping ururay misuna. Aginom kay kadito ti balay? Ay, saan bakit? Kwa. Inawis nak ngamin nga mapan kami manganop. Ije kabakiran. Manganop? Kaanuping amom ti manganop? Ay, kwa. Surwan naggarod. Anya? Amo ni Paring Mario ti manganop. Tadadeti aso na nga nalay nga manganop. Manganop iti anya. Ay, naduma-duma Naduma-duma nga wild animals. Kasla kumati banyas. Uray pa'y beklat kat kaya da nga ano pa. Uray dati baboy ramo. Nalaing nga manganop day di aso na.
ang daksang gasat, tanatay mo tayo. Anya? Kakaya't nakanumot nga sursuruan dati aso ta, nga ni Blackie. Kat api nga, napanunutan ti sumurot ka ni paring Mario. Ay, kuha nga amin bakit. Amom ka di. Nga itay aldaw, nakasangok ni Manong Neme. Ni Manong Neme? Sino nga Manong Neme? Ni Manong Neme iti di si JC? Iti lagip ti napalabas? Uwan nga agpaiso bakit? Ay na, api nga di nakinayaban lakay. Kat idol na idol ko ni Manong Neme. Paborito ko nga dingdinggan diti programa na iti radyo. Ken ura iti Facebook. Ay, kuha. Ay, saan kon nga nalagip abakit ay na starstruck nga talaga, idi makita. Ay nataergayam iti personal ni Manong Neme. Inayaban na kumamat at nakapagpapicturak lakay. Ay, ito no maminsan. Iso nga ron nga kami mga bakit. Tanga main, na mahilig gayam ni Manong Neme kadagiti exotic po. Kasta una, iti pa nagpulutan na, dati na ano pan, idi na minsan nga aldaw ni paring Mario nga banyas. Nagimas ti pa nagpulpulutan na. Ay nakaaapal ni paring Mario, kanayon gayam nga ma-shout out tinagan na, Jeradyo. Kanayon nga kablaawan ni Manong Neme. Iso nga siyak bakit? Mabainak ba't nga agpa-shout out, no awan mat iti isagot ko nga exotic po. Iso nga sumuro takin paring Mario. Anya? Sige. Ngim iraman naktumot kay. Iraman mo tumot tinagan ko nga pa-shout out tumot kin Manong Neme Kompormen no dita radyo wenno iti Facebook. Taagpatamot nga bibuya ken dingdingeg digiti programa na. Maparadyo man wenno mapa-Facebook. Ay, kauna ba ko? Basta lagi di adda maano pan may. Woy, isagot ko to kin Manong Neme. Agpa-shout out tanto bakay. Ay, abay nga di ka pa'y naturog, balasang ka. Ay, tatang. Ay, apay na pananti asawam. Kwa tatang. Napansin mo rot kini paring Mario, nga mapanda ka no manganop ija kabakiran. Anya? Ay ni Mario nga naling manganop iti banyas. Uwin ka no tatang. Kaya't na nga sagutan ni Manong Neme, ni Neme Ruiz. Neme Ruiz, ay wag, nakasangok na minsanan, ijayan da palay ni Kapitan. Ay mahilig ngagpaiso iti exotic. Ang among nga rodmat ni Emilio, iti amanganop. Sursuruan ka nga ron ni paring Mario, tatang. Intugot na pa ni Blackie nga aso mi. Sursuruan da ka pa nga manganop dati aso mi. Ay kit nasaya at ano kasta. Alakit, magustuwak ba't nga ron iti exotic ng runa na ita banyas. Ay amom ka di anak ko. Nga da ita banyas, isumot pinangalalak mo't kininanang mau. Anya? Anya ti kay Diyos tatang? Ay ano dahi ti kanan ti may nga lalaki. Kasta unay ti ragsak ti asawa na. Anya? Saan ka di nga? Kasla na lang simot dahi tanga kanan tatang. Na lang simot dagiti kang kanan ti banyas. Saan ka di? Ay naday ti mistake mo nanak ko. Amom, no makapangan ti lalaki ti kasta nga exotic pod. Ay nakasta unay ti rugsuna. Apay, saan mo ka di pa napadasan? Saan mo't nga na-SM nga ni Emilio kadagita nga exotic foods tatang. Kaya't nalaang ti sumurot nga mapanmanganop, kayat na nga sagutan ni Manong Neme. Ay mapadasan na laang akit. Jakla amon no, amom tupay ti daya kadalaod anak ko. Anya? Basta, sapay ko mangkarot ta makaalad mairano daktumat. Nay, nabayag meten kajak nakaraman iti banyas.
Saan ka makatagari bakit? Ay, Emilio? Uy, siyak na ito. Anya tararamintang? Ay, saan ka makatagari? Ang mga numangag datadatang kananang mo. Apay mo't nga lablabusan na. Ay, isang kalata nga makatagaring kurak pa. Na Diyos ko, aguri ka man. Apay nga inikat mo ti... apay nga inikat mo ti pantig. Rabawang ka man bakit? Ala na. Taapay. Ala na. Liknam. Ay! Apay nga nagtanggan da ita. Uwag nga road. Isu nga road. Nakatangtangkan bakit? Isu nga gundawayan tan. Rabawang ka na. Ala, uri iturog mo. Basta rabawang ka lang. Anya? Kasano ngayon makaturog ak na rabawan nakloko ka? Ay, uri mabiit lang. Ta, ituloy mo to ti maturog. Ala na bakit? Itatani katangkan na. Nga api nga mga nakatangtangkan da ita ayakit. Anya ti orasan. Api nga ita ka lang si mangpat. Iba't damdamatan to pagsaritaan. Basta bakit? Ala na, pagustuhan na ka din Ay, nasika nga talaga, Emilio. Ala, sige. Tapnawan ti ririn. Tapno maituloy ko matlaing ti maturog. Ala, rumabaw ka nga rodan. Tapno malpasan. Agyaman ak bakit? Ay. Nagtangkan nga agpaiso. Ay, naapi ka nakatangtanggan da ita. Basta. Agyaman ak bakit? Alakid din. Paunay mat nga kasta unay mat itagkan na marik naglaunay nga nakainga rin ito nga nabayag mat nga saan nga kasta. Ay, iguwag nga raw. Nabayag nga raw nga saan nga timang ka ni ti kasta. Iso nga gundawayan tabagay. Ay na, ibayag mo kumamot sana bale. Bumawi akto bakit? Ay na. Ay. Mabaling ko ti maturugan. Uwan bakit? Mabalin mo ti maturog. Mabalin mo nga ituloy ti maturog bakit? Ay, di mo't napanda ng ano, ay sa tinong arot ti ayantin dati inyawid ni Emilio. Anak ko. Awan nga ro tinayawid na tatang. Ay, sa din no, tinapanan na, ti asawa mga kunan. Napanda ka no ng anop nanang. Eh, napanda ng anop ka no. Kaano pa nga amo ni Emilio, ti mga anop. Insurot ni paring Mario nanang ta sursurwan na kano. Saan ba't nga na isem nga mga iti exotic ti asawam ti amok? Ay, data ti mistake na mistake data asawam data nakaw. Anyamot nga mistake nga ibagbagam lakay. Ay, basta. Awan nga rin tinaalad na nanang, ang imsakbeng nga rimor iti agsapa nga napanidya talon. Kasi naludsod ko, no, ape nga awan matin sangpet na. Kat ko na, ada ka numot na ano pandang, basit ka nulaeng, kat gapota basit, mabain ka numot nga mga regalo kini Manong Nemi. Ay, kat inyawin na lata ko, maanak ka, uri basit no ada. Ang pinartida ka numot adagos tatang, ta pinagsasangwan da, sakbe nga nagawid. Suman lang agat arak nga si Mangpet. Kan may isa, ay na. Pinagpulutan da siguro ni Emilio. Taapay makanak ko nam nga pinagpulutan da. Kasti ko nam kanyak tatang. Sabsabali kayang ti epekto na no tay lalaki kat mangan iti exotic food. Ay sumulagayam nga agas asog ka iti parbango na nakaw. Ay, anya? Ay, nadyak na puutan dahi ta panagasog mo anak ka. Ay, nabakit. Sa muna puutan at nagimas ti urok mo. Ang imanak ka. Mamati ka din ti kunak. Tang, ngano ti lalaki kit mangan ka dagiti eksotika magmakan. Ay na, si kang asawa na di mun ammo ti abagatan ken daya ken amiyanan.
Anya dahi tay pagsarsaritaan nyo, kintatang mo itay, dak maawatan anak ko. Napan nanganop, ti asawam ko nam, idi kalman. Napansin murot nanang, takayat na nga masursuro ka no. Ta umapapal kini pareng Mario, takanayon nga makablaawan ni Jay. Lagip tinapalabas nga programa ni Manong Nemi. Ay, aya. Ag, iregalo na kano kin Manong Nemi, tapno no, agpa-shoutout to kano mo't ije programa na. Katwan ko na ta, uray mo't siya kat. Idol ko mo't ni Manong Nemi, nanang. Ay, kit uray mo't siya uri asin no mo't nang ronan no. No mahilig iti drama, iti radyo. Ay, kit iraman dak tumot ta anak ka. Ibagayon tumot at i-shoutout na mo tinagan ka. Alawang ka dinanang, alakat sapay ko maata, makaanop damat iti banyas. Wenno anyaman nga exotic foods dito nga mabalin nan tong iregalo kit Manong Nemi. Tamabain mat ni Emilio nga agpa-shout out nga awan man lati may regalo na. Ay won mat kit di Alakas sapi ko Kakaano to man nga mapanan. Kunana baka no mapandan to kano into no bigat ti rabi eh. Alaka nasayaat tabaring no makaanop damay. Napan ka di man ng anop ti asawam ha. Carmen, anak. Tang? Ay, iso ka di ti urayam di ti paraangan. Ay, uwan nga ron tatang. Ay, anya ti orasan. Agalas 11 nga ron din ti rabi itatang. Katawan da pa Ay, nagatsapay ko maata ada na alada. Mga no ada na alada. Iso nga naladaw da nga naghawid. Sapay ko matatang. Tapno, adamot serserbi na deta, papapan na nga, sumursurot ni paring Mario, di takabakiran. Ay na, nagdelikado man karon. Ay, mala. Ay, ibagam to karod kanyak, no adda ti maano panda. Pangramanak mo ta. Ay na, nabayag matan. Nga saan nga iming haranakaw. Nakaaapal kayaw kin Emilio. Anya? Ay nanitatang laklakayanan na, kasta pala ibaba, ibagbagayo. Ay, paisubay. Ay, kasta unay tuman ti asog mo na nakaw. No kas pagarigan, tamakaraman manan ni Emiliao iti exotic. Ay, natatang ikay ka di maturo. Ikay ka di maturo ka, tila da malablabid yun. Bakit? Bakit? Nagring ka? Bakit? Emilio! Api nga nakarabaw ka kanyak. Ala na, saan lang ka nakarabaw? Nakaiyusok pa yung bakit. Anya? Ay, sumalang adamarik na kanatanggan nga si Mark kanyak. Ay, wag. Damok no di ka makaringi tayo ng ime. Di ka mo't agkaya nga nalaeng kontra umat. Iso nga, riniin ka. Ay, huni ka mo't nila. Agkwa. Api ay api nga kargat mo laon iti rumabaw tunggal sumangpat ka nga agapo iti ikukuyog mo ni paring Mario nga napan nanganop. Ay, kwa. I-explain ko lata into no bigatan. Alan saan mo na irutan na? Saan ko nagpapatangkay? Ay niya. Kasta. Kasta. Yan tangay ta na iusok mo tayo magayt. Basta awakin ka. Api nga kastoy. Api tunggal sumangpot ka nakatangtang ka. Basta ilawlawag kung tulat tayong tunubig atin. Ay, kaya apay nga ron nga man tinaalanan. Kanayo mo laeng ay. Nakaladla daw da pa nga simbang pa. Ada ka naman naalad nga biklat tatang. Biklat? Ay na, nagibas ko baday jayay. Apay dila nang iyawit tibingay nan. Ay nakit... Pinulutan da ka naman tatang. Kasla kada iti takyag ko lahan ka naman ti kalukbag na.
Ay ket ure pay ure sang kabasit, ure sang malaw kung kumalaeng matinaramadak. Ay na, kailiw ko launay dagita nga kankanan. Alakit bebaan nyo tatang, tayin to no maminsan, no adam alan na. Ibagak to ibilin ko. Ay unay mo dahil nga asawa mo. Dilaeng mo't mangyawi dahil iti pangramanan mo't ada tao. Kaimbilin mo matakunam. Huwag nga rin tatang, ang mabain matata siyempre. Saan ba't nga iso talaga ti kang runaan nga mapanmangan ano? Ta isursuro laeng mat, sumursurot laeng mat kiniparing Mario. Ay, ala, baan nyo tatang? Tain to no rabi eh. Mapanda ka no mat, manen mangano. Pinalubusak ah. Tapno lang makaalamot, makayawid mo ti isagot na kini Manong Nemi. Taday tamo ti kanay na pagpampambar. Iso nga palpalubusak lata, tapno no masagutan na ni Manong Nemi iti exotic na makano, exotic na animal, tapno no may shout out nanto tinagan mi, nagan tayo. Ang awam matpay. Iso pengarod tatang. Kung nakingkwana, ay nano adasang ka, ori may salay nga maalayo, ipagpakaasi mo kin paring Mario nga si kalaeng ti mangyawid ti regalom kini Manong Nemi ko win ko na naman. Malabarig ah. Ay na. Manon arabi nga napanda na nga daw. Awam malati maiyawid nan. Urayak nga ma-shout out ni Manong Nemi tinagan ko ti radyo. Awam lata anak kao. Awam pa tiniregalo ni Emilio kini Manong Nemi nanang. Ay na anak kao, di kalaagata pa. Anya? Amangan mo do saan da mapanmangan anap. Anya ti kayo asawan nanang? Uno sa bali ti mapandaan ano pa. Anya? Paliiwim ti asawam ah. Mas daawak tatunggal sumurot kini Mario nga mapanmanganaw. Ketunggal sumagpay. Kanayong ka nga agas-asog anak kao. Nanang? Ay na, nagpigsan dupay. Kamangag may ginitatangyaw. Ala, nakababain mo. Ay na, anak kao. Sa bagay ko namon ti tatang nanang, nga, no kano, makapangan ti lalaki, iti exotic nga makan, rumugso ka no kwa. Eso ti pamatim day ta. Katuna, nanang, saan mo't nga kasta saan mo't kasta nga sigod ni Emilio. Nabayag pegi din nga, Jack narik na nga linailo na. Idilaeng mat simurot kini Mario nga napan nanganop. No kasta. Nagsida, wano nagpulutan ti asawam iti exotic. Kaya di agawid, nakarugrog sa ako na. Una nang, ay na, uri maturugak, rabawan nagtulatan. Di na pa ipakpakadan, iusok ng tulatan. Ay, paramanan nyo ba't ditatang nyo ah? Anya? Ninanang mat, bakitan kayong lakayang ay, uri bakit kan lakay kamen kinitatang yaw? Mabalin pa'y laang basta da exotic na kanin na. Ayun nga bakit? Yung kami manen, manganop kini paring Mariaw. Ay na, lakay. Ay, awan sa mo ti maganap mo kaday tama, kanahin mo isusurot keng kwana. Ape ko mga awab bakit? Ay, dakkel ti may tulong na. Ano makaanop kami, iti dakkel. Agad, isagot ko to kini Manong Nemi ah. Ay, nga kaanupay. Manon nga rabi nga sumursurot ka keng kwana. Manon nga rabi nga sumursurot ka ken paring Mario tapno mapan manganop. Awan mat may tinayawid mo nga iregalong kin Manong Nemi. Ay naninanang, urayan na pa'y tinaganan nga maipatangatan iti radyo, awan malat na. Ay uraya ba bakit? Ay na, saan ba't kakaskarinat makaano, iti dakkel nga exotic nga animal? Ay, adaman maanupan mi ang baset.
Kababain mo't nga isagot kin manong neme. Isu nga pagraramanan milatan kada paring Mariaw. Ay, hmm, saan nga ta nga? Anya, saan nga ta nga sa bali ti aramidin nyo kin paring Mario, ha, Emilio? Agpudno ka man? Anya, anya mo tat sawsawang bakit? Awan lang, naibaga lang kami ni Nanang, baka sa bali mo ti mapanyo ano pon. Anya, anya nga talaga ti mapanyo. Agsutik ka ni malabakit. At ako mapigarot sa balay. Eh, baka mo't ada sa bali nga aramidin nyo, Ay, anya kumamot bakit? Sigaman, itugtugot ko pa ni Black eh. Oh, di ka pala mamati nga mapan kami mangan ano. Speaking of Black eh, itugot ko ba nun Tabareng nakasursuron nga mga ti aso ta. Tabareng adam mayawid tan. Mayawid kon kunak kuma, nga isagot ta, kini manong neme. No kasta, addamot atap mo iti asawam nga ada sa balingar aramidin na anak ka. Nagpanunutak lang amin ka DJ bagayo Nanang. Nga, amangan man to sa baliti, mapanda. Ano pa nun, mapanda. At aramidin. Ay ka, di tamat mapukaw iti panunot ko day Tawag mo lang mayawid nan. Kag namin, manong nga rabiin nga sumursurot kini Mariaw. Unang Nanang, panpanunutek, gusto man dito ibagbaga na nga. Basit latala da, iso nga nagraramanan dalatan. Isudalatan, tinangan. At atong galagawid kat nakarugrugso ti asawak. Ay, baka mo't ada rason no ape nga narugsa. Sa bali nga rason kung ako Anya ko mananang. Iya kambo kat paliiwom ati asawa manakaw. Tapno masungbatan dagita sa ludsud mao. Anya karon ti aramidit Nanang. Iyan tangay nabit mo't pa nga rimwarda. Kaya laki din naturad ka agad di sumurot ka. Surutim ida. Paliiwam ti asawa. Ay na. Ay, nagsip nga. Ibaglaki din ta. Ada dati flashlight ko ngayon tugot ko. Asidig ako niti kalapaw ni paring Mario. Ay. Wandan samat dito eh. Uray ta asidig mo iti balay da. Inakmang kiti sa ludsudin kini Maring Celia. No sa dinno sa dinno nga pasit ti kabakiran ti napanandang nga naganupan. Ay. Detalaeng ti balay da paring Mario. Manulang nga agdangan. Makasidigak ton iti arubayan dakit. Ay. Daka di aso da paring Mario kat awan mo ti amok. Nimot Blacky data. Blacky? Blacky? Ni Blacky ngagpaiso. Ape da ka dito eh. Ape nga. Nakakawar ka dito eh. Ti amok man no. Insurod da ka nga napananganop. Ay, uri kayong kasasaritak ti aso, di namat amot sumungbat. Apo! Maring Celia! Maring Celia! Ni Carmen daytoy! Ay, sino dayta? Ay, Mare! Ni Carmen daytoy! Ay, si Kagayam Carmen! Oh, apay! Anya ti masapul mo? Mare, sa ludsudek ko mano,
Sa dino nga paset ti kabakiran ti napanda ng ano, panda paring Mario ken ni Emilio nga asawa? Ha? Apay nga maklaat ka. Saan damat ka napananganog ti amok, mare? Anya? Kasano nga mapandamang ano? E dinto nga nakapantalon da, nakasapatos da, ken nakaarwat damat nga dua. Ay, saan mare? Iti rumor ti asawak nga kadwa na ti aso mi, nakaparabalay man laan ka nakabutas. Ay, wala ngam diya ka mo agad, adamad dati butas ti asawam ditoy. Anya? Nagsukat da siguro ditoy, adda kano atendaran da nga pasken, adda kano agkasangay nga anak ti kumpadre da. Ket pinalubusak idan ata. Adda kano mat ni Manong Nemi, so nga, kayat damot, magagaran da nga mapanta, bisita kano, sa nga ili da kano ni Manong Nemi. Anya? Asino nga kumpadre da, ti nagpasken, mare. Ay na, jak malagay pa. Basta dito yung lakano mat lugar tayo. Ay, no kasta? Saan da nga napananganok, mare? Saan, mare? Ay, sige, mare. Agyaman na. Alayak lang tayo asumin. O no, dagasek to lang tagayaman. Sa pulik laeng, no, sa dinno, tinapananda, da paring Mario kenti asawa. Sige, mare. Agsagana ka, Emilio. Sa bali, di pakadam kanya. Paring Carmen? Ay, sino ka? Ni Ryan, kumpadre mo Ryan dito eh. Ay, parang Ryan. Uwan. Apay, sa dito tayo papanambar eh. Kas, rabrabiin. Kwa. Ay, wing gayam. Agaam mo kayo mat kada Emilio nga asawa. Ni Mario nga. Ni Mario nga, nalay nga ganop. Nalay. Ay, uwan. Ay, kwa. Ay, uwan, nagkuyog da. Mare. Uwan nga rod. Amo ka nagkuyog da. Kat ko na ni Maring Celia, napanda ka no, imatendar iti birthday. Kat, sa nga ili da ka no ni Nemi Ruiz, iso nga, napanda. Birthday? Ba't mo kag birthday ti lugar tayo? Ha? Sa bali ti napananda, mare. Anya? Napanday di lawag. Ha? Ay, apay di na impakadaking ka. Lawag? Ay, mare. Amangan no, sa bali napanda ng anupan. Anya ti kahit mo sawan, pare. Hindi pala gaw awisin ak ni Paring Mariaw. Jak pulos kayat. Tadyak kayat, di kasi nga aramid na. Anya nga aramid ti kahit mo sawan, pare. Di pakada na kin Maring Celia nga mapanda mga ano. Sa bali ba't ti mapalanda? Pakada na mapan maki-birthday. Sa bali ba't ti mapalanda? Na minsan inawis dak, mare. Ijay gayam, adda, silaw nga aggilap-gilap, di mapalanda. Sa bali ba't ka-exotic? Di mapanda gayam, ano pa? Anya ti kahit mo sawan, parang Ryan, jak maawatan. Napanda jay beer house, mare. Napanda jay syudad, mapanda iti beer house. Beer house? Wow. Sige, parang Ryan. Agyaman na ka. Sagana ka ita, Emilio. Makita ka la dito ko nakita. Malasing ko di motorsiklo ni paring Mario. Dito'y laki di nga barti ayanda. Sumrekak. Nagganas ti buya da iti agsalsala nga babae nga lamo-lamo. Kasta ulit ti panang tutok ti asawak.
ti babae nga nakalabos nga agsalsala. Ay. Hoy, Emilio! Ay, bakit? Apenda ka dito. Ay, ay, Mare, si Kabag Gayam. Ah, paring Mario. Dito yung gayam ti pangaw-awi sa miti asawa. Ay, saan ba? Mare, ay ko ay mabitlaan pare, makaisbuak. Ay, paring Mario, subli ka taoy. Dilak pa naman. Sa bali gayam ti mapanyo. Mapanyor aramidan, sa bali gayam, ibagam nga manganop kayo. Manganop kayo ti banyas. Sa bagay, ano ti banyas dito eh. Anya ti kahit mo sa bagay. Nagiti banyas nga mahilig iti naangpet. Nagiti nabangsit. Takay kaya't yung pwede giti nababangsit nga babae dito eh. Ha? Ay, saan ka nga iskandalo bakit? Ibagam nga nakaalak iti beklat? Ha? Dito iti kaadwan ti beklat. Kaadwan ti ulag. Gaputa ado ti giti ang mga ulag iti asawa. Anya? Ay, bakit? Inta, agore kataagbayad kami laay. Dito ti pagkagasgastom ti kwartam? Ha? Ibagam nga, mahilig ka exotic, sa bali kayo nga exotic. Ay, bakit? Ibagam, ipampambar mo pa ni Manong Nemi, di ka lang mapain? Ha? Ipampambar mo ni Manong Nemi? Ay, kwa. Ay, bakit? Inaawis tak lang ni paring Mario dito. Di kinagpaiso na. Saan ka nga gaw-awi di Jay Balay? Anya, saan ka nga gaw-awi din? Bakit? Bakit? Ay. Bakit? Abay ba't waram di kati arwatik dito ruwar di balay? Bakit? Bakit lo katam diri daw? Bakit? Bakit? Saan mo ka di nga ilukatan tiri daw ni Emilio? Bakit? Lukatan mo na pag-aasing. Saan ni nanang tabno agnakan? Sa bali magayam nga. Sa bali magayam nga exotic ti mapanda na ano pinana. Ay na. Kasta nga talaga dagita lalaki. Ay na. No kaano malumakay dani sumatan day agaramid dati linalaglag. Inudul daw. Abay nang. Kasta kadimot ni tatang idi. Ay na ni tatang mo ako suki idi jay. Anya. Sa laki din nga ng raman iti babae. Anya? Sa laki din nga ng chicks. Nung napala nagbibuya ka babay amlat na nanakaw. Madilataan na nang. Lipliputan naglatano kas jay. Mapanagbibuya iti lamo-lamo nga babae ngagsalsala. Ya, mangan mat no. Amangan mat no binuya na laeng mat. Sa idinagawid. Sa idinagawid anya. Kaya kunam ngan katunggal agawid ke rabawan na ka. Anya? Mangan mat no mapalaeng mat. Mapanalaliw-liwain ti bagina. Katunggal awidan na ka. Sikan tumalaeng ti lailun na. Anya ti kaya asawin na nang di kayo maawatan. Baka laeng mat mapalasumoro ta agbuya. Tapno magargari ti riknana. Anya, pwede ko mamagargari ti riknana kanyag no makita nagnanang. Nga ike, agsarmin ka mananakaw. Anya ti kayo asawin. Magargari ka ta asawam ti langam. Langam ti di pa agsagsagay siya kada di ka nagtigdigaw. Ay nananang, api kang ibagayat kasta. Ata nakangis-ngisit kan. Nananang taka na yun mapudpudutan, may initan nga mapan naglaklako, ag sur-sur-sur kadagiti ilaklako, tapno lang matulungak ti asawang agsapol. Ike, ano kastamat nga mapambot agsapol ti manggargar ti asawam. Api nga kasta kayo nanang. Kastamat idi tamam. Anya? Gaputa saanan nga napintas ti langak mapanmat sumapol iti sabali nga buy-buyaen na Ang tong galagawid ke rabawan na malata. Madilata dayta ananang. Madilata nga rason dayta. Ay na pananglipot lata dayta nga banag.
Malaka, daking kaanak ka. Ang di kalamaas siya iti asawam nakalamlam ag di tarwar. Carmen! Carmen, bakit? Ilukatan na kung anak ka doon lamok pa di terwar. Malamok pa iti asawam baka madingge. Ure, pag hindi matayin nanang. Di ko mangarod iso ti ano punda so kanan ko matbanyas kada meklat kada conforme nga exotic dita when wild animals dita. Bakit? Carmen, pag-asim! Nanaw! Nanaw, pagkaasiyo, kasarita yun ni anak nyo. Ay na anak ko. Saan mo't una nga nadagsin ti basol ti asawa? Saan nalaki di nga rin nabawan when ginaraw ti babae? Akit! Saan unang mo't nga nadagsin nalag-an na abasaw? Tsak maawatan day nga prinsipyo yun nanang. Uray pay. Dito'y laangin mapan na buybuyaan. Tututukan na nga agsalsala ti babae nga lamo-lamo. Pananglipot na kanyag na ijayan. Nalangaraw, si kangarod ti agsala iti sangwanan na nga lamo-lamaw. Kitakban anya? Kitakban ano magargari ti asawam? Nalang manimbag ko mano. Di damok nagkaduwata na lang timbes ka ti kanunungan niya. Ay na, bebe amaon. Bakit kinlakay kayawn? Awatim kadlatan. Kasta dalatan, dagita lalakin. Ay na, oray anananduam. Di ganto agbaliw dagitan. Aklunek kasin yung jakpulos maawatan, dati parparipirip ni nanang, nga saan unay kanu nga nadagsen na basol tinaramid ti asawak. Kasano kuma? Kasano kuma nga saan nga nadagsen na basol, dati natakwata ka mismo, na imatanga ka mismo, nga kasta unay ti ragsak ti asawak nga mangbibuya iti maysa nga babae nga lamo-lamo nga agsalsala iti sangwanan na. Alaman, dakay man no maaktuan niyo ti asawa yo nga kasta. Kasta unay tingiit na, ti ragsak na nga mangbibuya ti agsalsala nga lamo-lamo a babae. Alaman? Kasi niyong dakay man ti pagsaludsudak. Dawatek man ti opinyon niyo. Surotek ka di ibagbaga ni nanang. Nga awatek latan ti asawak pakawanek. Kat pagkaryek latan nga saan nanton nga ulitin pa tinaramid na. Tapno lang sana madadael ti pamilyami. Weno takderak ka di ti sao kiti asawak. Nga gapoy tinaramid na kat awanen iti sangpetan na nga asawa na. Tapara kanya kasinyong dahil na imatangak ken naaktuak nga inaramid ti asawak ket nadagsen unay nga basol. Nalawag nga pananglipot iti asawa ti inaramid na. Uray pa agpaysuman nga saan na nga ginaraw ti babae. Ket idinagawid siya ti ginaraw na. Anya nga rod, anya ti kay nasawen. Ay na, maburiburan unay ti panunot ko kasinjak maawatan di kahit nasawen ni nanang, ni tatang, no saludsudek mat, ilibak na mat, inaramid na inaramid ti asawa. Tuno ka, nagapadak ni nanak. Anya nga saan? Ay, sika, ulbud ka nga talaga nga laklakayan. Ay, apay ada ebidensyam. Saan ka mo't akaslakin ni Carmine nga naaktuan na mismo ti asawa na, sika sa usaulat karuba. Ay, nauray pa, uray saan ko naaktuan. Amok nga nataramid mo dayjay. Ay, nagawid kan tupay nga. Ada lipstick yan taabagam. Anya, lipstick ay aday jay saan? Anya ko mga saan? Kasi yung nagtaklilak ti programam takayat ko nga agpabalakad kadagiti agkakalaing une nga mangted balakad nga viewers mo. Iso ngayon na akong ti agyaman kadakwada. Kadagyaman akmet ken ka ti anos ken laing mo nga nangornos nangibasa ken nang tedbiag dati nga pakasaritaak. Nasapay kumakit na kay Ted Adal kadagiti amin nga nakangeg. More power to your program and God bless everyone.
Ala, pasensyan, kindi ni dadim kasin. Ayan, nairamraman pa nga inras-rason ti asawak. Ay na, di lamabain nga talaga ti asawak. Inaramat na pa itinagan ni Manong Nemi. Tapno laeng makaaramid iti dakes. Ala, pasensyan kay ni Manong Nemi kasin. No nadakdakamat man tinagan na. To'y maburiburan unay nga pagayam mo, Carmen iti Ilocos Norte.